perezida w'inzibacyuho ya gisirikare muri Guinea uyu ni Colonel Mamadi Doumbouya ati murekeraho kutwigisha ibidashoboka. Ati murekeraho kutwigisha ibidashoboka yabwiraga abandi. Yabivugiye mu nteko rusange ya 78 ya Loni aho yasabye abanyaburayi n'abanyamerika kudakomeza kugorwa n'ubusa ngo barigisha demokarasi abanyafurika kubera ko ngo demokarasi yabo idashobora gukora muri Afurika. Asobanura impamvu biba ngombwa ko ingabo zivanga muri politiki. Colonel Doumbouya yavuze ko nyirabayazana wabyo hari uburyo Afurika yazahajwe na demokarasi yahatiwe aho bene yo bibeshye ko uko ikora iwabo no muri Afurika ishobora kuhashinga imizi. Nawe ngo yafashe ubutegetsi mu rwego rwo gukiza igihugu no kukivana mu kajagari. Ati igihe kirageze ngo muhagarike kuduha ayo masomo yanyu ya demokarasi no kudakomeza kudufata nk'abana. Colonel Doumbouya yafashe ubutegetsi yanyuze muri kudeta yo muri 2021 yavanyeho wari perezida Alpha Conde wari muri manda ye ya gatatu. Tutarava muri iyo nteko rusange ya Loni jondanye General Abdel Fattah al-Burhan ho kuri ingabo za Sudani akaba na perezida w'inzibacyuho ya gisirikare iyoboye icyo gihugu kuva kuri kudeta yo muri 2021. Ejo bundi kuwa kane yatanze imbuzi yuko intambara ishobora kwisuka mu bihugu bituranye nabo ngo ni ikibazo rero mu karere no ku mahoro n'umutekano mpuzamahanga. Nkuko byanditswe na Africa News na The Africa Report, General Burhan yaboneyeho n'umwanya wo gusaba Loni gufatira ibihano umutwe w'abarwanyi bitwara gisirikare wa Rapid Support Forces birimo kuwita umutwe w'iterabwoba. Ni mu gihe kandi nawe abinyujije muri video yoherereje Loni, General Mohamed Hamdan Dagalo bita Hemeti yavuze yuko yiteguye kujya mu biganiro byavamo agahenge imirwano igahagarara. Iyi mirwano yadutse ryari jondanye? Yadutse mu kwezi kwa kane uyu mwaka hari tariki 15 Mata bivuye ku bwumvikane buke bwavutse hagati ye na General Ali Burhan yarabereye vice president w'inzibacyuho ariko ubu ngubu nyine General Ali Burhan yaramwirukanye. Zabya amahari bombi banafatanyije kuvanaho guverinoma y'inzibacyuho yari iyobowe na Minisitiri w'Intebe w'umusivira Abdallah Hamdok hari mu kwezi kwa 10 muri 2021. Naho perezida wa Kenya William Ruto ubwo yagizaga ijambo ku nteko rusange ya Loni yibasiye akanama k'uyu muryango gashinzwe umutekano ku isi avuga ko katagikora kandi ko kabangamiye demokarasi. Bwana Ruto yahamagariye ko haba amavugururwa muri ako kanama ntigakomeze kuba karima ka bamwe. Nawe kandi yabivuze ejo bundi kuwa kane mu ijambo yagejeje ku bakoraniye muri iyo nteko rusange ya Loni nk'uko byanditswe na Africa News, The East African, The Star Kenya na The Independent. Muri Somalia bituranye na Kenya, Ksavera umuryango wa Afrika yunze ubumwe watangiye icyiciro cya kabiri cyo gucyura ingabo zawo nk'uko wabitangaje kuwa mbere w'iki cyumweru. Izi ngabo ziri mu butumwa bwitwa ATMIS, mbese ubutumwa bushya bw'inzibacyuho bwa Afrika yunze ubumwe muri Somalia bwasimbuye ubwahabanje bwitwaga AMISOM kuva muri 2007 niho nyine AMISOM yatangiye aho muri Somalia. Agence Ecofin, Africa News na TRT Africa byanditse yuko iyi gahunda yatangiye ku cyumweru gishize ikazarangirana n'uku kwezi kwa 9 hamaze gutahuka abasirikare 3,000. Biyongera ko mu cyiciro cya mbere bangana n'ibihumbi 2,000 bavuye muri Somalia mu kwezi kwa 6 uyu mwaka. Abasirikare bose hamwe ba Afrika yunze ubumwe mu gihugu cya Somalia bararenga ibihumbi 19 bava mu bihugu bya Uganda, Burundi, Kenya na Ethiopia. Akasavera mu mwaka ushize umuryango w'abibumbye wanzuye ko gutahuka kw'abasirikare ba Afrika yunze ubumwe bava muri Somalia kugomba gukurikiza kalendari yo gusubiza inshingano zo gucunga umutekano mu biganza by'ubutegetsi bw'icyo gihugu buhanganye n'umutwe wa Al-Shabaab ukorana n'uwa Al-Qaeda. Loni yifuje ko byazageza mu mpera z'umwaka utaha wa 2024 umutekano wa Somalia ucungwa n'inzego ziwushinzwe z'icyo gihugu. Muri Sudani y'Epfo ho meya yahambirijwe izuba riva azira gukubita umugore urushyi. Nk'uko byanditswe na Sudan Tribune, meya wirukanwe yitwa Emmanuel Khamis Richard wayoboraga by'agateganyo umurwa mukuru Juba. Umugore yakubise urushyi ni umunyagataro wo muri aba bacuruzi bacururiza mu muhanda bahazwi muri rusange nk'abazunguzayi. Amashusho akagaragaza meya mutikura urushyi akoresheje ikiganza cy'iburyo mu gihe ikimoso cyari gifite imbunda y'amasotera ariyo pistole. Nyuma y'ibyo rero meya Emmanuel Khamis Richard yabanje kwanga kwegura n'ubwo igitutu cyari cyose yagishyirwaho n'abanyapolitiki bagenzi be. Byarangiye yirukanwe na guverineri wa Central Equatoria ibarizwamo umujyi wa Juba. Nawe ngo yabikoze nyuma yo kwandikirwa ibaruwa n'abadepite bamusaba kugira icyo akora kuri uwo mumeya. Akabashaga kubita umugore. Reka iyo ngingo tuyiveho mu gihe bimenyerewe ko iyo amazi abaye make harirwa imfizi ndetse hakaba n'abayatinya bavuga yuko ari amazi y'intare. Muri Afurika y'Epfo aho amazi yarushijeho kuba ingume ku buryo abona umugabo agasiba undi. Iyi nkuru yo muri News 24, Daily Maverick na Mail and Guardian ivuga ko aho ikibazo gikomeye cyane ari mu mujyi wa Johannesburg utuwe na miliyoni zirenga gato 6
esheshatu z'abantu. ibigo bitanga amazi muri uwo mujyi Rand Water na Johannesburg Water byagiriye inama abawutuye kujya batarenza iminota 2 mu gihe biyuhagira umubiri wose, ibizwi nko kujya muri dushe cyangwa se gufata shawa. Basabwe kandi kujya bafungura amazi yo mu bwiherero mu gihe bitumye gusa. Naho koza imodoka ngo bajye babikora gusa mu mpera z'icyumweru, mbese ku wa gatandatu no ku cyumweru nabwo bakifashisha indobo zonyine. Ikindi babujijwe ni ukuzuza amazi muri za pisine cyangwa swimming pool aho abifite bogera bidumbaguzamo. Kuhira ubusitani nabyo byahindutse ikizira Xavier. Ni ikizira n'ukuri. Ibyo bigo bitanga amazi muri Johannesburg bigasobanura ko ibura ry'amazi riterwa hanini n'abayasesagura, hakiyongeraho n'impeshyi yabaye ndende. Xavier, reka iki kiganiro makuru cyo mu binyamakuru tucyanzurire kuri iyi nkuru y'umunyeshuri wanyonze igare yambukiranya ibihugu bitandatu bya Afurika kugira ngo ashobore kugera muri kaminuza y'inzozi ze. Mwaba mwatangiye kwibaza muti ese mama wo munyonzi udasanzwe ninde, kaminuza yamutwaye uruhu n'uruhande ni ya hehe? Basubize jondanye. Ndabasubiza mbisoma muri binyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Africa Guinea, BBC News Africa, Sinar Daily, The Independent Ghana, Sahara Reporters, Cameroon Actuel na Arab News. Byasamiye iyi nkuru hejuru ikimara kuba kimomo, maze byandika ko waciye ako gahigo ari umugabo wo muri Guinea witwa Mamadou Safayu Bari, akaba afite imyaka 25 y'amavuko, arubatse afite n'umwana umwe. Naho kaminuza yihebeye ni Al Azhar y'i Cairo mu Misiri. Ni kaminuza nkuru mu myaka kuko yashinzwe mu mwaka wa 1970 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ni kera cyane. Kubera kubura amafaranga rero Mamadou Safayu Bari yakweguriye igare ryari hati ikirenge, hava iwabo muri Guinea agenda urugendo rw'ibirometero bisaga 4 rwamunyujije mu bihugu bya Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Niger ndetse na Chad. Aho muri Chad ngo niho abagiraneza bamugiriye impuhwe bamwishyurira itike y'indege yamugejeje i Cairo mu Misiri. Ngo siwe wabonye ashyikayo kuko inzozi ze yarambaranye igihe kirekire zo kwiga muri kaminuza y'agahebuzo zari zibaye impamo Xavier. No kuri kose yarazi kabishe. Ubuyobozi bwa kaminuza Al Azhar bukimara kumva iby'uyu musore Mamadou Safayu Bari bwumvise bukozwa ahantu kubera urukundo akunda iryo shuri rifite imyaka nk'iy'ikiyoni, maze bwiyemeza kumuhamo umwanya no kumwishyura buruse yose. Ubu yiga amasomo arebana n'idini ya Isilamu. Mamadou Safayu Bari avuga ko urukundo akunda iri shuri rwatumye atumva ububabare yahuriye nabwo mu nzira, nk'inzara n'inyota, ubushyuhe bukabije kubera ubutayu bwa Sahara ndetse no gufatwa agafungwa. Yafunzwe inshuro 3 zirimo 2 muri Burkina Faso n'imwe muri Togo. Ariko ntibyamuciye intege jondanye kubera ko icyo yari yitumye ahagurukana igare we mu rugo kwari ukujya guhaha ubwenge bwa Kisilamu, kandi kaminuza ya Al Azhar ni rwamwa ku isi yose mu nyigisho za Kisilamu igice cy'abasuni. Bwana Bari avuga kandi ko yishimye cyane bitavugwa kuba yarahawe buruse yo kuyigamo, kwiga nyine muri iyo kaminuza ya Al Azhar. Ati sinshobora kubabwira uburyo nishimye, ndashimira Imana Allah. Ndashimira Allah. Umunyarwanda ati isazi y'inyabute ntiryigisebe. Naho muri Matayo 7 batiki bati mushake muzabona. Amen. Namwe muti amen. Nuko twanzuye mwakoze cyane kubana natwe. Ndi Nyirarukundo Xavera. Bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Tuzasubira kwa gatandatu tutaha mu masaha nkaya. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.